laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ay barakallahu fikum yo Allah holando yoɓo min keddi muɗum ɗin o waɗa aljanna o waɗa ko mandakke mum moƴƴe yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. ñandewni nafata jawdi e ɓiɗɗo si wona on arduɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala e wonki hisuki e bidi e shirku. Allah harande ñande en fof koye yaafaɓe e o jaɓana en golleji meɗen ɗin o waɗana heɗitiɓe ɓen fof kadi e yimɓe ɓe tawata Allah no mantifi muɗum ko deftere makko o wi si ɓe nani konngol ɓe ƴettay ko ɓuri ko moƴƴude ɓe gollitira hara o waɗare ɓe yimɓe ɓe o kambani wonde si ɓe nani ɓe ƴettay kolli juuɗe maɓɓe ɗin ɓe waɗa ko noppi maɓɓe ɓe huccita ɓe wiya ɗum ɗo ko tindi aramɓe. haray on weltanama fota e batte nde yewtere labande ɗo wono ɗum ɗo ko ɗum ɗo tigi gonɗen ko ɗaɓɓuɗen hakkundeji meɗen. haray yo Allah waɗan en waajuji ɗin hara jama on no nafitorde hara ɓe gollitire kadi haray ɗen tori jama on wattugol yiili e yewtereji karmakoɓe ɓen anditen wonde ko ɗum ɗo woni ko karmakoɓe ɓen roni nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e haray ɓe yettinde eɗen tori Allah reni kadɗen gollitirde kono a yettinede kon e hoore meɗen e men da si tawi on heɓa feere ƴettangol e lande seeɗa ma si tawi ara tan on permetata on haray ko men sawto inchallah ɗe wawi ƴettude seeɗa inchallah haray ɗe gandintina jama on fof e ko lande haray no wawi wadde étoile 61 e inchallah haray ma waɗa star 61 ɗum woni hoodere capanɗe jeego e go inchallah haray miɗo uditan active natude ɓen ɗo. aleykum salam tullahi taala barakatuh. jarama de ceerno nala to ɓengurde ustad en no heɗiti on ɗon. assalamu aleykum sahin. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ɓengure ne jaam. yimɓe jaam alhamdulillah onon ngo. alhamdulillah tan ton question fof mi ala weltanagol on toon jarama moƴƴanoma moƴƴa yettone labama moƴƴanoma jarama onon kadi amin on jarama onon kadi yallah subhanahu wa ta'ala ɗum fof joddi aljanna tan min kam mi weltike awo ɓay ko mo jooɗi ko ewani ko min ngari nam mi weltanike on fof mi weltanike fof ɓe jentade fof mi weltanike awa min jarama ɗo weltanama onon kadi nam aray miɗo uttana e hikkiti ɓen ɗon e inchallah ɓe numéro mullanitori ɗo ɗen 16 ɗum woni 186. assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. assalamu aleykum. nam ustad. wa aleykum salam wa rahmatullah. aɗa on jarama o weltanama yallah waɗu yewtere nde jiddi jannatul firdawsira ala waɗa men minen kadi nanoɓe jaɓa gollitira makol amin arani landal angal ko huɗɗum woni ñawore neɗɗo tawata hara ko selluɗo o nawnamo sellani hoore makko o yaha o jippo o moƴƴinana hoore makko ñamete o yilto o arta o waalo kadi danki o ñama on ñamete haɗa donc ko ñamugol ka danki wonɗon makude argol waalo kader danki ñaama nam gafi haray masala on innen ñamgol ngol ka danki haray en jogaki ka innano harmi ñamugol e danki ko woni tun haray min on komi jogui ka nelaɗo make salah sallam wondema ana la akulu muttaki'a seke ɓe ñamatano hiɓe soɓɓindi haray islam noon en ko innen konnani mo timmi mo yewti en neediji ɗin piiji ɗin fof haray mo yewti en fi needi no waalorte no ñamirte wa kazalika kadi no senorte ka haaju huntete haray ɗum ɗo fof islam on fus ko acci ala fof mo yewti en neediji e muɗum haray ko wana noon kadi ñamgo ngol kadi mo yewti en neediji fi muɗum haray no ƴeeya muɗum on andi yimmigol bisimillahi haray ka fuɗɗode wa kazalika e ñamirgol ñamugol haray kadi no yiɗa si on tigui no ñamude hara himo jooɗi konti hara hina himo soɓɓindi e goɗɗum sabu noon ne laaɗo maako no salsona kamɓe seke hinaɓe malik hinaɓe ruwa seke koɓe abdu koɓe jiyaɗo
haray no ɓe ñaamirta noon kono jiyaaɗo ñaamirta noon ko ɗum waɗi haray ko jooɗagol haray ñaama so on tigi yehii wano ka danki ñaami suwa hino waali ma no soɓɓindi haray o waɗaali e min e faamu an komi ɓeru komi yii komi hadisaaji ɗin haray o waɗaali needi ndin tigi tigi kono noon haray ko jeyaa ɗum e neediji ɗin haray koko jeyaaka e ko on tigi heɓata bakkatu e muɗum kono haray ko yewtuɗen konde naane haray neediji ɗin kadi hino wondi e baraji haray ko inneten on tigi ko yo jogano needi ndi nelaaɗo sasama maaki ndin haray kala faalaaɗo humpitaade moƴƴa fii needi no ñaamirtee noon haray ɓay haray e wata wadde ɗum toujours e bayanani haray e landal gootal haray piiji buyno toon on tigi no waawi yiltitaade e nde deftere minhajul muslim li abibacry jabir aljazairi imo waɗi toon adabu ta'am haray neediji fii ñaamugol no jeeya e muɗum kadi deftere raɓɓinɗinaande kadi fii wonande faalaaɗo ekkitaade fiɓuhu on haray ndeyinteende kitabul wajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz nden ɗon kadi nde waɗi toon ni fii adabu ta'am so on tigi yehii ɗon sooɓe o yiyay ko laba moƴƴa noon o ndaara o tawa e jaka islam men on sooɓe hino yewti haray fii ko en kon naane timmugol kontie kon diina kan no yewti ɗon hay fii ko yarirta kon ko honno yarirta taasi hun kon est ce que ɗawa yarde taasi hun tufii kon ma seekii kon ɗum ɗon fof sabu lorraji ko arata e muɗum e on tigi haray ɗum ɗon fof no yewta toon kono haray ko raɓɓinanagol e innayi on tigi settuneedi jiɗi no jeeya muɗum jooɗagol ngol haray tigi tigi ñaama hara soɓɓindaaki e danki ma soɓɓindo e jullere ma ko waykata ɗum noon aray barakallahu fikum jarama assalamu aleykum waaleykum salam jarama yo allah yoɓon ko moƴƴi haray nde gultane hekkitiɓen ɗo inchallah e ɓe naatirɓe ɗo email salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah nalaɗo alhamdulillah macce hakke de mi faala landade ɗo fii ko yowodiri kon e mbuuɗi fayɓe ɓen par exemple no ɓoni e hokkirde ni paykoy koye tawa annene jon ala gollude e alaka e yoɓeede actuellement ko fii paykoy koye wona okkeede mbuuɗi ɗin kono an kadi ko ɗon an kadi ittorta ɗon haa jiwoye maakoy e so a ittay sadaka e soodanaɓe taw an kadi ɗefta ɗon haa jiwoye maakoy si wonay noon on tigi heɓi ko golla fuɗɗike gollu ɗon tigi no waawi yiɓutude par ce que man na mbuuɗi makko o ñaami na kanko okkaadi ko fayɓen okkaadi kono ko woni tun kanko kadi o ittora e ɗon besoin ji makko ɗin haray kon noon si ɗum no ngaray na kanko okka e gasi ko adi kon taw haray normalement wono ɗinɗo mbuuɗi haray ko wasiyoto ɗen haray jama on e fii ɗinɗo mbuuɗi haray no anndera ɗum ɗo ko wontirɓe hella ɗe leyɗe gaa par ce que ɗen anndi haray e leyɗeɗe goo hella kamen to wono fayɓe haray laamu wala wiɓude fayɓe mbuuɗi haray ɗum ɗo ɗon tañini landalngal ko hella nder gaa ewri e kono haray mbuuɗi no anndi ɗi mari objectif haray ko fii wallitagol éducation paykunkun haray leydi paykunkun e haray ko wasiyoto ɓe yimɓe ɓen haray e jawdi ɓiɗɗo ma ino annda ko jawdi ma haray ɗum ene tabiti e sunnanelaaɗon sallah sallam ɓe yinno goɗɗo go an tawa maaluka li abik seki an e jawdi ma ndi fof ko ɓen ma jeyi konti neɗɗo ɓiɗɗo makko on haray allah kafiiɓe kono noon hinaayo toñindire fii kankun ko wawata revandikude fii kankun ko watta inde kum faala ɗum ɗo haray naayi on tigi tooño haray ko wasiyotoɗen yimɓe ɓen ko ɓe ƴettuɗi ɓe naɓaɗi kadi addiraɗon kon woni ko fiinewgol koye paykoy on anndi normalement o yiyay ɗo hiɗen anndi ɗen hato jinɗo soobe e paykoye men koye yo janngu moƴƴa haray surtout diina men kam par ce que ɗen anndi goɗɗo jannanta en ɗum ɗon haray no woodi won ɓen jannande ɗe a gannde kono est ce que ɓe jannante diina kan ɓe jannantama diina kan ko an jannata ɗum ɗon hoorema joni noon mbuyɗo fayda ɗin ɗon mbuuɗi hino ƴettiɗi hino marude woɓɓe no marde ɗi fii darno cuuɗi woɓɓe no marde ɗi fii projet ji
woɓɓe goo no utilise ɗi ni tun so ɓe hara pay koy si ɓe ƴetti koye ɗo ɓe naɓi ka si tawi woni hella ka euro ñaamete nannda siko to won ɗon ka euro ñaamete ma siko ka livre ñaamete hara ɓe ƴetti ɗiɗo hiɓe dépense ude e goɗɗum ngoo ɓe ƴetti pay koye ɓe naadi ka 10 euro yoɓete misal si yoɓe janngo une fois par semaine tigi tigi ara ɓe alaa ɓude ko janngugol maɓɓe par ce que goɗɗo janngo une fois par semaine ɗum ɗum anndi nafataamo moƴƴa jooni noon hara ɓe ƴetti ɗo mbuuɗi hiɓe waɗi ɗe fii goɗɗum ngoo ƴetten hay tawi ko feccere ɗin no ƴettuɗaa yoɓanɗaa kon ɗo paykum e lekkol jooni menen kam wonirga no woodi lekkolji tawata paykum kon si kon janngii ɗon duuɓi seeɗa ko waawi wonde arabu laaɓuɗo poste hara kadi o wiya goɗɗum o winnda o jannga hara o faama e piiji ɗin e o faama kadi piiji buy e diina makko kan kono hara jama on no duŋi ƴettugol mbuuɗi mbarastoka e fii programme uji mon ngoo ronka waɗirde fii needi paykum kon noon wona ɗon alaa janngude diina alaa piihoy koye fof hino ɗon anndi no coppiti ƴiya haa on tigi fayda ko si mawni foɗɗike mburtude jama fuɗɗoni suude e ɗuman no tawa laawike hara ɗum ɗo ɓay inen wontire ɓen ngaa koye waso e ndir hara min ko wasi e mi addata ɗum ɗo fii woni innaama jawdi ɓiɗɗo ma o haray ko jawdi ma haray ta profite to ñaamo e ɗum haray ko ine ten yo jama on ƴettuɗi waɗaɗi ka fii needi fayɓe ɓen ɗum no ɓuri ko darnata suudu kamen ɗum no ɓuri ko watta projet ji haray ko inte ko needi soodotaako ko innete kon peewal soodotaako kala ko finance uɗa fii paykum ma ko yo kon feewi ko wona goɗɗum ko wona aaden diina ko wona aaden feewuɗo nafoowo julɗo ɗen hannde e janngo kala ko finance uɗa fii ɗum ɗo haray annduma perdi kala kadi ko heɓuɗa ka hoore leydi ɗo kala ko goɗɗo heɓi ka hoore leydi ɗo so ɓe ɗon anndi zurriya makko on feewaali haray tigi tigi on fusko heɓi alaa simo faalano hara ko lanɗo ma hara ko hennunde haray ko heɓaali fusko ɗum waɗi so ndaari enen ɗo fof ko wonɗen kon dogude fof ɗo fayda sa ndaari siko fiima an tun hanno piiji mbiya fawtinoki haali ɗi ayi a jokki haaji ma ɗum anniki ɓay ko an tun kono ko sabu nde ɓeyngure ko sabu ɓe fayɗe wonɗen dogude jooni noon so taw ko fii ɓe ɗo wonɗen dogude kono hara ɗen dogude fii maɓɓe kono koka nafata tun haray e ɗum noon ko wasiye tum mi anndas tawi woni faamike seeɗa haray haa naande on tigi ƴettiɗi ni tun kon feli hara allo na noon ndaarde no windira yeru ko ɗetti kon haray fiyo yoɓoy si Allah newnanoy ɗum huuri haa kañum kadi fuɗɗike gollugol haray waaway yoɓutude haray on tigi no faandi ɗum ɗon aray kadi si wonoy kadi ne woyaaki fof haray on tigi no mari anniye muɗum naafi projet darnugol ko fii tun situation on tigi on no woniri noon on tigi ta haray kañum kadi ko ɗo wawata heɓorde e wallitoroɓe ɗon kamɓe kadi haray ko juste ɗum ɗo mi anndi kono mi waɗa mi wasiye on ko inte kon am ko inte kon général par ce que min gina fiimon tum c'est que kono wuuriɗen ɗo ni ma wasonderen ko ɓurata en kon nafude ɗo ko fii fof kala jentiɗo moni yewtude ɗo amma onon e koyen ɗon ko kadi o yoɓitay haray o yoɓitata par ce que mi sikki haray kon ɗon kon dépense de ɗon ko fii on fof moɗon haray suwa ko ñaamo ma ɗuma e hara ɗum ɗon o yoɓitata paykum monkum par ce que hina wasi ko innigol ko mbuuɗi ɗi o golloy ni ma ɗuman ni haray ɗum ɗon hinanigom ɗo ñaamde ɗi ɗo so tawi woni mi ɗumannoy komi yoɓitoya par ce que ɗoma yewten ko islam on yewti kon tigi e woɓɓe goo ɗum kadi anndi ko ɗiɗo profitirta konte kon abuse konte kon abuse du pouvoir c'est que ɓay haray a innama jooni a yoɓitoyta ɓay koy kadi lannditotako fayda woɓɓe goo abuse ko ɗum woni ɗen yewtude ɗum ɗo kono haray ɗon kadi na on jogi na on inno yoɓitoy e condition golloyi o yoɓita e continuer siɗon ñawli fayɗe moɗon haray ma ñamandi woni hakkunde moɗon onon ko landa ɗon tun ko yo nunɗo hulon Allah nder ko gollitorɗon ɗi wo tawa ko darura fii nafoore mon onon e maɓɓe fof par ce que ɗon anndi haray daruraji goo si ari toon haray ɗo ma wawa sellude mi faami haray ɗum ɗon illa ala e muɗum ɗum tamƴini haray onon darura noye mum seeɗa so woni ala nokku ka on tigi soti sina ɗin ɗon haray ɗe gandi a natata e ñawlagol woɓɓe goo ma rewrugol e piiji goo kadi tawa Allah subahana wa taala no arsikirdema herla bange goo haray ɗumen ko darura haray siko hella on bange ɗen inchallah on mara ella e muɗum haray ko woni tawon tigi toñi to yo huɗo Allah e muɗum Allah lantitoɗon ka hoore leydi ɗo kono noon Allah kañum
ko ñande janngo onti ko ñaaweteeɓe fii programme ji makko ɗin fof naam on jarama inchallah barakallahu fikum nam hay ɗuttande ɓe hikkitiɓe ɗo inchallah ay assalamu aleykum laawol kisal aleykum salam waaleykum salam peewal e ɓantal jaram de ustade jarama de torki allah la waɗɗum ɗon joddi aljanna waɗaɓe menen kadi nani jaɓe amin ya allah mi arel ndalanga ko wano ko juulugo safe wittra ni on tigi ko sakkitorde noon darna tum jangga fatiha on turo haray ko noon tigi duwa wattirde ɗum ɗon on turiki hara o yehi ka ruku hara on tigi ari ka ruku haray ɗon ɗo wawi ko haray ko yon continue sabu noon haray normalement no annda simore nden a hanate waade ni tum accande ɗum ɗon hana nafi kada konde mustahab kono hana kono so tawi woni a accinde nden simore ɗum haray ɗa wawi continuede ella ala hina jeeya ɗum e farillaji ɗin ko faati o woni so tawi woni a janngali on ɗo neniraɗo makir noon sallallahu alih w sallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab haray julde alana on mo tawta janngali uddital deftere nden ko ɗum woni fatiha amma curtiji kala ko wattirta yeeso to ma ayi sa jejjitti aɗum andiki haray ella allah haɗa ɗum andi yoga e mazhabuji no inna haray a sujjanayi sabu noon haray a acci janngugol ngol si tawi ka suuɗete a acci suuɗugol ngol a acci si tawi ka darete daranagol o andi hono sen daari ka akhdari ɓe yewta ɗum maka inin ka mazhabi imam maliki ɓe woɓɓe no yewtira ɗum karamokoɓe goo ɓenna sa acci konti sunnaji tati woɓɓe noon ɓe konta e konte kon certongol konti ko sunnaji tati ɓenna sunna on par ce que enda woɗo jaggugol ngol on ko sunna si tawi ka suuɗete suuɗugol noon ko sunna si tawi woni kaka darete daranagol mon ko sunna oyi haɗa joni konti woni sunnaji tati kamɓe ɓe innaɗa wawi sujjande e almuhim haɗay ko ɓuri kon jisude ngol waɗɗaki sujjangol cortewol ngol ko ɗum ɓe ɓuri jisude konnguɗi karamo koɓe waɗɗaki sujjande cortewol ngol kono hino ɗa wawi sujjude kono haɗa ko istihibaban ka yiɗede sabu noon no tabiti ka sunna wondema nelaɗno maki li kulli sahwin sajadatan siki yejjitande de no mari sujudu konti andi sa yejjiti haray ko cheytane ay sowan somma haray noon fii ko inte kon tarriman no nelaɗo ɓe yimirono ko ɓeni tarriman li cheytan fii ka mettinalngol ka liɓugol andi rarima ko fukkike kinal ngal andi ragima an fu egi ko fii ka fukkugol cheytan sa yejjiti ɓeni haysi ko mustahabuji ɗi ino yiɗa ta sujjata kono haray waɗɗaki konti fii ka raɓɓiningol haray sujjangol cortewol ngol waɗɗaki kono sabu haray ko cheytan sonsini on tigi kon kadi ha on tigi yortindi ka julde mum seeɗa sa sujji haray ko istihbaban inchallahu haray wallahu alam jarama allah ko baraji ɗaɗa joddi aljanna assalamu aleykum amin aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naam ustad en haray ko onon men heeɗi si tuma ma ko ɗo haray ɗen hattuɗo en hattare ɗo inchallah bo haray jonde ɗen juuti haray ɗen anndintina tun jama inchallah no hollirte noon sowno kala ɗe balɗe dow fo haray si tawi ko ɗum allahu lan ɗon hoddiri ko suuma e ɗo haray ɗen mari programme inchallah haray dimasije ɗe wonɗo ita bayan hakkunde fana e alansara haray ɗen toro allah yo allahu lan ɗon tawno en ɓe tawaka ɓen e meɗen allah ara ko yaafaɓe o jaɓana en golleji meɗen ɗin o yaafo en bakkatuji meɗen ɗi inchallah haray ɗen anndintina jama on kadi wonde hajje en no maaki ɓe weltani jama on fof batte tambitagol duɗe ɗen e woni ko sonnaɓe woni ko duhiɓɓen e tambita ko radio on nde toro allah yo allah lan ɗon waɗo barki e kippu ɓen ɗe golle ɗo fof e wonɓe tambitade ɓen kadi hella ko jawle e ko pehe moƴƴe yo allah yoɓɓe joddi muɗum ndi waɗa aljanna waɗa barki e galleji ɗi waɗa barki e golleji ɗin onon karamokoɓe ɓen kadi o reena on o wayna hara inchallah ɗen uttande hikkitiɓen ɗo eɗen anndintina jama on
waɗugol étoile 61 ɗum woni star 61 hoodere capanɗe jeego e goo inchallahu haray ɓe numéro mo lannitori ɗo ɗen 292 assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Waleykum salam tala jarama de. Naam ustad en heɗiti on ɗon. Waleykum salam. Min komi faalandago ustad so goɗɗo wona gaasi ka sowiɗo sa ala kono fi o scan o wonde procédure on kono sa yehi noon ɓe waɗanima laabi ɗiɗi ni kamɓe ɓe yehi saygo awra boobo so ɓe landotoma siɗa faala andugol so ɓay noon hara na a yoɓa buuɗi yewgol daarugol koye nder procédure on ɓe waɗata e mum ɓaya kamɓe déjà ɓe anndi ɓe landotoma gal siɗa faala andugol hara ɗum ɗon sa inni ɓe awa a anndi ara so tawi koko naa ko bone inchallah ɗum ɗon ellala ellala tawi ko kamɓe faggiti toon ndaari waɗi appareil haa tigi tigi on ɓe anndi wondema ko ɗum ɗo joni lutti kamɓe déjà ɓe anndi lutti ɓe anndi ne tum dori ko Allah holli ɓe kon haray ellala e ko faggi ko haɓɓitagol annday ɗum ni ma woɓɓe ko sowoto ni hara finance jawle fi ɗum no fewndu wonno adi ɗo technologie ɗum annaki seeɗa haɓɓito anday ɗum ɗon haray hana tampipinagol e fi ɗum ɗon sabu noon jumɗon ko habbo kala ko Allah subahana taala ndeerdimo haray ko ɗum woni ko ɓurimo moƴƴande e kono ka tawata ɗo kamɓe joni jeeyi ha tawi joni appareil on par ce que ɗum ko simple appareil ko photo e wonɗo ko tawata ɗum anndi haray ko transparent wattay koynte kon haray guri goɗɗo transparent tawata wiyay ko woni ɓaawo guringi woni kamɓe ɓe heeɓi sifa koynte kon ɗum ɗo haray si ɓe yii ɓori ko ɓe yii kon ɓe hollima haray inchallahu ella ala ɗum ɗon haray si ɓe landikima ɗa waawi inude ɓe hini ɗa waawi iwde ɓe hollama fii muɗum haray kadi haray noon nayi ƴettu kadi 100% toujours ko ɓe wowlta kon haray eɗon anndi ara expérience ji heeɓi ke mum seeɗa wonde hiɓe ɗon ka hawrodirde haray sabu noon ko photo ji haray noir sur blanc haray hunde muutide woni ɓe yiwde ko appareil ji ɓe ndaara photo on ɓe si tawi no ɓurti nandude gorko ma sonnajo ɓe happo ɗum ɗon haray kono inchallah ellala e muɗum kamɓe ko ɓe ɗaɓɓititta kon ɓaare kamɓe ko fiipiji robo on ɗaɓɓitirde fii cellal ngal ɓe sifa ɗimpiji ɓe ɗaɓɓitiri boobo on hay kamɓe tigi naa ɗum ɗo woni ko ɓe faandi haray inchallah ɗum ɗon ellala e muɗum amaray jarama inchallah haray ɗen gottono ɓeɗo nam cheikh Mouhammad assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Naam ustad heɗiti on ɗon. A wuymi mi heɗike bayano men nani moƴƴe Allah waɗi men nani jaɓi aɗa on kadi yo Allah yumon joddi e ara mina may on tan cande ɗiɗi ko ɗi affaire sunna landal aranangal mi ala ndugol o buumagol ɗum ko sunna ka ko farilla waɗa franchement nam haray buuma gongol haray kono mi yewtir noon naane khilafo on no toon wata konte ko riwde khilafo on haray yoɓe karamakoɓe no inni ko yiɗa ɗum wa kadalika karamakoɓe goo inni ko farilla tippude dalilaji sen ndaari Allah subahana taala tigi no yewti e aya mo tawata mo laɓɓini piiji ɗi no moƴƴa Allah subahana taala ka yewti ɓayare ɗo enen ko masala en jotta ko débaten ɗum waɗuma par ce que bayana Allah subahana taala no wii fa ida sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab tawi woni ɗo landoto sonna ɓen goɗɗum landeɓe ɓaawo heedo ɓaawo hijabu ɗon noon on hijabu ɗon hino landa hakkude rewɓe e worɓe haray soɓe yo jamma wattille ɗum moƴƴa tawi woni Allah inni waɗu hijabu haray ɗum holli balɗe buyɗe wadde ka tawata ihtilatuji no waɗa hakkude réunion ji ma ko innete kon honno tumbodire fottile haɗa ko hakkude rewɓe e worɓe tawa ɗum ɗo fof no jooɗi nokku ngutu no waɗi ko innete kon haray huude wotere tamande wotere haray soɓe ɗum ɗo hana haray ko ɗum waɗi sen ndaari kadi ka niqaabu ɗo nellaaɗo sallah sallam sonnam makko ɓen hino buumino
iɗen anndi kadi ayatul hijab on kadi ɓay o jippike haray ɓe inni wonde ñande mi woduno sonnaɓe ɓe tawata ɓe yalti ka cuuɗi maɓɓe kono nden ñande ɓe artano si wona tawi ɓe buumike woɓɓe goo ko coñci goreɗe mum ɓen seeki ko innete kon buumi e haray ɗen anndi ka so jiɗti ka tafsir je haray so ndaari ka tafsir ɓay haray hunde be hunde no woodi woni ɗum hasis fi ɗum ɗon ɓe ndaari ahlu tafsir ɓe yewti fi ɗum ɗon ɓe inna koye on tigi sako Allah subahanahu wa taala inno min yudnina alayhina min jalabibihina so en ndaari ɓe inna koye on tigi suumi yeeso ngon fof o accita yiitere wootere wona fewno on saɗo anndi coñci ɗi ngarna transparent ko coñci tekkuɗi ɓe alaano o technologie tawata ɓe waawa wadde coñcongol transparent ko ɓe innano yon tigi accita ko yiitere wootere haray tafsir je ɗen so ndaari siko ibnu kasir so tawi woni ko hay tafsiru jalalayn woni ko ndaarɓe ngata o haray ko ɗon ko ɓe tafsiri ayon ko goonga no ari e filla yo ibnu abbas wondema haray kaɓe ɗon ka walla yubdina zinatahunna illa ma zahara minha on filla e no ari o ibnu abbas no inni si wona a wajhu wal kaffayn kono aya goo no ari mo tawata mo sarhimo kanko tigi ko noon o sarhirimo haade zakkaramo ko ɓe hino inni wondema haray riwaya fillaɗo wondema mo inni illal wajha wal kaffayn haray riwaya on himo miña moƴƴa noon ka isnade makko ka sellugol mo haray ɓen ɗo karamo koɓe no taɓintini ɗum ɗon haray innugol ngol niƙa bonna o farilla dutme mum moƴƴa noon haray tigi tigi haray ko risque njano kadi sabu noon ñelaɗo salsama ko non woni ko ɓorniri sonnaɓe mum ɓen joni ɗum haray fiita en juuti yewtan nden ko inɗen kon jama on ɗo innugol joni ko ko mustadu ma ɗum ko farilla haray ko wasiɗen ton nane si hunde innana ko mustadu ma ko farilla i on tigi etto haray o waɗande haray karama koɓe adi ɓen ɗo ko henɗum ɓe etorno ha ɓe waɗi hunde piiji ɗin ɓe sendi sunna e farilla ko fi andugol ɗum martaba doole hunden ka diina si andugol si daruraji ari ko ɗum ɗo rek amma innugol ko ɓe landorayno siko sunna ma siko farilla ko fi innugol joni so tawi ko sunna mi waɗata so ɓe na ɗum ɓe landorayno kamɓe hari ko ɗum waɗi no filla e konngudi maɓɓe wo kamɓe ɓe landorayno fi sunna on siko sunna fi waɗugol ngol déjà ko istilas déjà ko heewi kon ko ɓeynata kon kamɓe sunna na ko ɓe faandi ko inneten ko ene mustahabbo ko ɓe faandi ko sunna ko est ce que ene laaɗo sal sunna waɗi haren no janngude defte fikuɗen surtout winndiraɓe wono hadis hara ko hadisaji ɗin ayiye ɗin ɗen lise toon buy hara ko ardi noon haray min dori komi longi kon e konnguɗi karamo ko ɓen haray ko ɓuri kon jistude wondema haray no kaabu on ko wajib ko waɗɗiɗo e hoore haray ɗo sonnaɓe haray ɓe nganndi Cheikh Ousaymin en hino yewti fii ɗum Ibnu Baz en haray eɓe yewti fii ɗum ɗon hara no jeeya karama koje gooto mo tawata kanko ɓoyi ko mustahabu kanko haray ɓen anndi haray ko Cheikhul Albani kono noon kan kadi ko inni ko hunde laɓande jeyande kadi e diina kan kono haray karama koɓe heɓitiɓe won tigi anndi ɓe wona fewn ɗo wona sifa ko inne ko Ibnu Baz en Cheikh Ousaymin en Cheikh Fawzan en Cheikh Mouhammad Hassan en so ɓe haray ɓe limota ko tigi tigi ɓe ɗuuɗi moƴƴano yaaruɓe ɓen on bange ɗon haray min on ko ɗum ɗon woni ko ɓurila yaadande e dalilaji ɗin ka deftere Allah ka sunna nellaɗo sa sama haray ko jogite ko wajib inchallahu siɗo waɗi ɓurton jogitade si tawi o waɗa haray inchallahu ete heɓol solution no waɗi on jarama wi mbiɗa mari ɗo landal ɗiɓɓangal mi annda sasilam wawi landade siro wawi landade yimɓe ɓen noon ɗuuɗi ga kadi seeɗa e haray ko ɓeytangol on tun ko ustade makon ɗo haray hay Cheikh Albani rahimahullahu taala kanko on yewtuɗo ɗum ɗon haray sonnaɓe makko ɓen e gueɗalɓe makko ɓen fo no waɗi hijab e ɗum koko hay ko deftere makko himo wooli fi muɗum e sifi fi muɗum seeɗa haray ko jama o wattu hilno ustade maki ne ɗo wawi landade landal moon ɗimmal ngal inchallah jaram landal ɗimmal ngal o ɓalnal nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiɓe
ɓe ɗumanni ɓe maaki ɓe no yamira se ɓe payko mum kon duuɓi jeɗɗi fuɗɗo juulugol ekkintina on tigi juulugol joni noon mi faala landago joni hara nde on tigi innata e payko ngu juulu o ma neɗa juulda e payko ngo ma ko salligo ka nde wonde ɗa wawi nde ar juulon hara o salligaki si tawi ɗum noon kadi no newrano no ko ya ekkittude mo fof ko ya andi mo juuletake on tigi salligaki o andi ka neeɗi ko ya neyri on tigi ko tawata haysa ala ɗon mo andi ko ɗum ɗo waɗete aray na ya ekkiti mo juulugol san salligi aray par ce que mo wawi helli feede nder ɗum noon wonde kay koy ka duuɓi jeeɗɗi wonde ha jeeɗɗi woɓɓe goo no helli fee hella ɗon few haray ko inneten ko ya ekkitide mo juulɓe salligagol ngol e juulugol ngol surtout ɓayno laaɗo samɓe makani duuɓi jeeɗɗi aɗa tawi ko wawi mantade aɗa ko joƴi moƴƴano ɗum andi aray e surtout fewn ɗo ɗen haray ko yon ekkiti kon salligi on andi noon ko goɗɗo juulata salligaki haray ekkitonmo ɗum ɗon ɗen andi noon fawi to haray kono minen kadi woni pay koye wonde ɓe suuɗoto e haray hara ɓe salligaki few matumaɗandiraɗo ɓe nomen minen salligi heno gandi kamɓe ay woɓɓe goo ko ɗum gandi fawi go inneten ko innono an salligi na bonata so juuldiɗo fana alansara si ari ɓe nomen mbiɗa salligi o faami haray kono toujours ko ya ekkittigoy multa koye andinakoy kadi baraji kon kon e salligi yettaɓe si goɗɗo salligike haray Allah subahana taala yafandemo bakkatuji makko ɗin fof goɗɗo kadi so salligike ko ɗo salligi woni tasawuf ñande tawata ko Allah in ɗum wa iza shamsu kuwirat wa iza nujumum kadarat ñande tawata nangue munnama fimum ala koode ala lewru ala Allah in wa jumi a shamsu wal kamar yettama haray ñande tawata ko fof ko niwre eɗen fokkiti ka aljanna mo kala ko annora mum o lumbirta sirat nden ñande ko goɗɗo anditirte ko salligi mumum haray ɗum fayi ko wonde sa yeytiri so koye ɗo ɗissa hoyni so ɓe no wallitoɗe moƴƴa noon e ɓe yiɗa ɓe no hiya ɓe salligo fi kamɓe kadi yo jalba anane to gonino gilata koye janna o haadi anane koye no heewi ha yontigui salligo par ce que sa yettigui kono ko salligori yo jaldi rewte ɓeyde kono arde kañum laaɗo sallam maki kon haare ko ɗum ɗon anditirewte ɗen ko innahi koye salligo to mowtoma almimo heeɓe hadisaji e qissaji rerɗinɗi fi ɗum ɗon ɗi tawata ɓe waɗa e hoore ɓerɗa ɓenen woni murta jarama boy yo Allah waɗi min joddi aljanna salamu aleykum amin ya Allah onon kadi on jarama haray ɗen toro jama heddi ɓen yaafagol inchallah e haray Cheikh Mouhammad Bachir on weltanama fota haray hande ko fi sunna wonɗon yewtude ko radio meɗen Lawol Kisal haray no woodi e sunna e fewndiɗo kadi ɗum woni yewgol umra ko suumay haray ko honɗum marɗon onon Cheikh Mouhammad Bachir ko waajo ɗon jama marɓe ɓen feere waɗugol on sunna ɗon nden ko honɗum e moƴƴere joni on sunna e nelaaɗo ɗon sallllahu alayhi wa sallam inchallah nam haray inchallahu haray no ɓe makiranin ɗo ɗum haray so ɓe ɗen jaɓɓade ɗo lewru mawdu ko lewru suuma e lewru ko tawata Allah subhanahu wa taala no udditi dambuɗe aljanna ɗen no fermi dambuɗe yiite ɗen haray mo uddita ɗen yurmede makko nden mo uddita ɗen koñte kon hafanal makko ngal mo uddita ɗen koñte kon rimɗinede wonkiji mum ɗi e naatugol yiite jahannam ɗin toɗo Allah subahana taala waɗen wiyaɓe rimɗinite ɗen haray so ɓe ko inneten kon umra so ɓe ko hunde mawde ko hunde teddude eɗen andi e nelaɗo sasamo maki e gila umra heeɗi umra haray no yaafo bakkatuji waɗa ɗin hakkude ɗon ɗum waɗi neɗɗo so heeɓi feere hitande ɓe hitande ka suumayeɗo ɗe sumo mari moye yohugol juuroyo suudu kaaba ɗum o waɗa umra haray ko hunde labade sabu noon tuma o waɗi o Allah no yafanamo bakkatuji ɓe waɗɗi hakkude oya umra kañumma kadi oya umra haray nelaɗo no makkede salasama e hadis goo umratum fi ramadan taadilu hajja haray ko inte ko waɗugol umra ko inte kon ka lewru suumaye hino mari baraji waftey woni on tigi ko hajji woni ko waɗi haray baraji buyno toon mi signala toon hunde wotere ko jama on duwa soɓe ko duwa rerɗinde jama on yohugol makka waɗugol toon ko inte ko umra surtout e ndiɗo lewru suumaye haray ɗen andi mi laaɗo sasa no ɓanginani wo julde wotere ka suudu kaaba ino fota so tawi woni ko julɗe guluje temedere julde wotere ka julirde maɓɓe
no foti so tawi woni ko darɗe wulude on tigi waɗi hara mi waɗanayi ɗo calcul gooto so ɓe si tawi woni goɗɗo yehii makka ƴetten ka suumaye ɗo o wakkilike o ƴetti ɗo siko 1200 siko 1500 haa ka wawata hattude o yehii o waɗi o ɗo umra si tawi o wonoyi makka yontere fiiye wonɗo ɗo e ndi leydi porto ɗo ma kala ka wawɗa wonde aduna on fiya hewtomo si o woni to yontere a wone jonte guluuje temedere si hewtoɗamo dewal ngal si tawi woni kada ko ñallal gotal woni ko woni ɗon o juuli waɓutuji ɗin joyi ɗon a wonay ɗo balɗe guluuje temedere si hewtitoɗamo joni ko ɗum waɗi sobe haray ko ɗum waɗi jooma jawdi marɗo moyen si tawi woni hara Allah hokkimo ko yinte kon hakkil goo haray sobe mo mari ko heɓata baraji mawɗi o ko heɓirta baraji buy imagine ko miɗi ɗo joni sa yeehi makka hay siko ñallal gotal wonɗa makka par ce que umra on ko ñallal gotal ko leerji ni imagine yaha ɗo makka siɗa faala wona makka ñallal wona madina ñallal arta ko wonɗa kon makka ñallal goɗɗo wona a wontay ɗo balɗe guluuje temedere hara a hewtaki ngal dewal mum ñallal ngal wonɗangol madina goɗɗo wonay ɗo balɗe wuluure si o hewttoma joni noon ko hombo min wuurata balɗe guluuje temedere joni noon si tawi woni ko ñallal gotal de si tawi woni ko balɗe sappo waɗɗa makka haray ko balɗe guluuje temedere laabi sappo yo goɗɗo multiplie ɗum ɗo o ndaara ko duuɓi jeɗumi o ndaara so wuuray ɗi ma hay si Allah okkuma wuurugol ɗi ɗum le ko Allah haray o foda en ɗiɗo fof est ce que ɗiɗo fof kadi hay ko dewal soɓe haray ɓe annitii ɗo hunde labande haray jama yo wakkilo tigi tigi on motive o yaha ita gooto añan ɗum ɗo hoore muɗum e soɓe so on tigi yehi hara a yahutun taw ɗo e taw Allah subahana taala hollude men joddi ɗum ɗo on ko hay so a yahutun tawo ka hewtuɗa ɗon makka ma ka hewtuɗa ɗon madina a taw siiɗi hara ko million ji ɓe yoɓinma ɗo si yahuɗa toon aninsata a yinnayi siki a yeggita fii ko yoɓuɗa a innayi kadi a neeɓuno kadi a daali waɗugol ɗum ɗo ñande kadi noon Allah subahana taala fuɗɗima jonnude ndin joddi ɗo ñande yiwɗa ka balance ma balɗe guluuje temedere laabi sappo ƴetti hara ko 10 jours waɗɗa toon tuma yiwɗa ka balance ma moƴƴi balɗe guluuje temedere laabi sappo rewa ɗum Allah ñande Allah subahana taala wi fa amma man sagulat mawazinuhu fa huwa fi ishati rawadiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya nden ñande siɗe ɗo peese no Allah mirno wona daw mawasinal qista li yawmil qiyama ñande o wallinirta ɗe peesirɗe nunɗuɗe ñande dargal tawata nden ñande kala womo peese mum moƴƴe ɗen jifti o naata aljanna o wona fi ishati rawadiya kala mo tawata noon peese mum moƴƴe ɗen o weltindino ɗo haa tawi o yaadaali e buyi o haray fa ummuhu haawiya yo Allah danden joni noon ɗum ɗo ko piiji ɗi Allah okki en ka yurmede makko o waɗani en fursa ɗaɓɓir ɗum baraji fiye baraji men ɗin foolu bakkatuji men ɗi par ce que ko yurmeteɗo mo wawno wadde fof sowetake par ce que wa jazau sayyi'atin sayyi'atun misluha Allah subahana taala o inni won joddi bone ko beru on bone ɗum Allah o sowata bakkatuji ɗin few kono moƴƴireji ɗin mo waɗanin kadi sowodirta moƴƴa no fi hen ɗum fi yurminegol en ñandegal ngal haray inchallah fi tawi juuti yewtere nden moƴƴa ɓay haray jama on neeɓi e haray janta gongol haray ɗum ɗo ko ɓuri raɓɓiɗude haray kon tigi annditi fi moƴƴirey ko goɗɗo wawata heɓude inchallah si o seenike ka umra en torowi Allah subahana taala ɗewinan en fof amin ya Allah on jarama fota Cheikh Mouhamadou Bachir haray jama wonɓe heɗitade ɓen fof kadi jarnama e ɗen jama on ɓeydugol wakkilagol haray jama on noko liiñi gaɗen fi landagol lande kono haray ɓe yaasino nde tawta noon haray jonde nde juuti moƴƴa haray landito oustage en ɗo ɗen oɗo wasi ko honɗum kadi ɓe mari ko ɓe wasiyo en suuma eno hewtude e marɓe ɓen moyen ji ko honɗum haani wallitagol ko suumaye musidɓe muɗum ɓe ala ɓen ko honɗum nelaɗo sallallahu alih w sallam yewti fi moƴƴereji ko woni e huntingol horuɗo e wallitagol musidɗo muɗum haray ɗe lando
ustad en ɗo kadi ko honɗum ɓe mari ko ɓe wasiyoyenge ɗum ɗon e ko honɗum e jikkuji ko ɓuri raɓɓudude ɓuri laɓede e jikkinagol ko suumaye inchallah ɗen tori Allah taw men ɓe tawaka ɓen fof yo yaafo ɓe haray ko ngal ɗon woni e toɓɓere nde sakkitorten nden haray ɗe yaafino e jama on ɓe wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dame Cheikh Mamadou Basir yaafoto jamare heeɓi ɗo pan technique seeɗa inchallah re jama no tora yaafo inchallah naam hara inuɗen e hara ko wondiri kon e fii wallitagol ngol ka suumaye wonande jooma moyen e kadi hay mo mara moyen par ce que Allah subhanahu wa taala on kanko la yukallifullahu nafsan illa wusaha haray kolo yo waɗi ko waawi fof e haray no annduɗen noon ne laaɗo sallah sallam no weltinde en tun hadis gooto maaki man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi gayra annahu la yanqusu min ajri sa'ili shay'a haray kala huntinɗo hooruɗo o heɓay joddi beru on ɗon hooruɗo joddi beru ko heɓi kon ka ñallal makko hara kadi o ɗuytanaati hooruɗon mana na Allah subhanahu wa taala fende woni ñallal huntinaɗon hakkunde huntinɗon e huntinaɗon Allah subhanahu wa taala jonne woni huntinɗo ñallal timmugal ko ɗum waɗi jogue karama ko ɓe inni wooti goɗɗo ñande wo ñande ɓay ɗum ɗen andi ɗum haray ko ɓuri fanɗude wo e huntingol goɗɗo haysi ko surɓande ndiyam haysi ko tamarore wotere hay sa neldumo ɗo lanɗan hara ñande o junjeɗan ka ñamete makko hay sa neldunomo ɗo pakke sukkar hara ñande o watta ɗum ɗo e nder ñameteji makko ɗi tuma o huntor ɗum ɗo a heɓay ko inte ko mbaraji ƴetten haysi ko goto pettuɗo ni waɗanɗa ɗum ɗo nden ɗa lannoya suuma on hara ɗa mari lebbi ɗiɗi lewru ndu horuɗa ndum e lewru ndu huntinɗa ndun goto ɗum waɗi no yoga e yimɓe ƴoƴuɓe faamuɓe ɓe waɗay nder ko Allah taƴinanaɓe ko no woodi woɓɓe innoɓe ñande wo ñande ɓe huntinayi tato ha suumaye ma e ñandoɓe huntina tato ɓeɗo karama ko ɓen inni si suumaye maayi haray on tigi no mari suumayeji nayyi horaɗe suumaye makko ɓe tato ɓe o huntini ɗen joni no imagine mo ƴetti ɗo ɗen ko inte ko mujutama o andino wano enen hellagaɓe huntina e juulirɗe e wano kamin kan no gasara fuɗɗike wano organisation ji fuɗɗike e waɗugol ka huntinte ƴetten si goɗɗo créji ɗo tun ka huntinte foti ko ɗo maaka kamen hara o ɗum ɗo ñande wo ñande huntite ɗon ha lewru ndum maaya si tawi woni ko capantato arata huntoɗon par jour si tawi woni suumaye maayi hara o mari suumayeji capantati watti e suumaye makko on haray nde ɗo moƴƴere soɓe o calcule ɗo kadi ko mono faala kono faaliraɗa wo yo ɗuuɗirane haray ɗuɗɗumira noon ko ɗaɗi ko profitagol haray ko enete kono soɓe itta sadaka moƴƴa ka suumayeɗo ko golɗo waɗanta ɗo ƴetten tun goɗɗo fii ko huntorta lewru ndu fof kanko e famille makko si tawi famille makko on koɓe jeeɗɗo haray tigi tigi on heeɓi suumayeji jeeɗɗi watti suumaye makko on haray ko ɓe landi fi yogay e meediji ka suumaye ɗo haray suumaye on soɓe ko lewru teddundu ko lewru ndu tawata neɗɗanke si tawi woni ndu tawimo yo on tigi rento o wawa ɓurtude reenude ɗengal makko ngal tawa himo serti eɓe hooraɓen Allah inni ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ko falliri suumaye on enen ko falliri ko fiye woni huloɓe Allah ko yo rento suumaye on tigi ɓurta reenude gite mum ɗen e daarugol ko harmi o ɓurta reenude ngal ɗengal makko o ɓurta reenude ɗe koyɗe makko yogol ko Allah harmini o reena juuɗe makko ɗen sike ɗum ɗo wonanamo tamrin exercice si suumaye o maayi yo taw o wowti hulugol Allah subhanahu wa taala si tawi komo hippatano gite joni o wowti hippugol gite si tawi komo fankatano kala ko yi ta joni o wowtini ɗengal makko ngal kankadi fankugol seeɗa o wowtini ɗengal makko ngal konte ko waɗugol konte kon zikrullah haray ko hikkiti ɗon ko yimmete yontigi metoro islam on e parɓe suumaye on haray ko heddingol deɓe soɓe haray heddina janngol qur'an no woodi e salaf en soɓe jippinenoɓe qur'an o laabi capantati e nder suumaye haray ko annduɗen konti ɓe jandoɓe cippinenoɓe heɓi ke salaf cippinɓe qur'an o laabi 90 90 fois jippinoɓe qur'an on
ɗum tabiti no tabiti haray heɓi ke jippimɓe nde laabi 15 haray ko ɗum waɗi ko inneten ko wasito ɓe jamankoɓe hebbin ko inte kon deɓe ɗen ɓe hebbina toragol Allah subahanahu wa taala du'a e zicrullahi e kañumma e qira'atul qur'an wurnita nduɗo lewru sumaye profita sabu noon Allah subahanahu wa taala noon darama wo e mayru ha o yurminama ha o yaafo bakkatuji ma ɗin o rimɗina dande ma ɗin e yiite mi laaɗo maki sa sallam ma sama ramadana imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min zambi kala horɗo suumaye tawa ko kaka sabu gonɗingol Allah subahanahu wa taala e fii jortagol baraji ko woni kon e suumaye on Allah hafranamo bakkatuji ɗin fof ko ɗum woni tigi wakkilo rewa Allah moƴƴa fiya taw si suumaye feƴƴi hara o yaafama ko ɗon haray nellaɗo salah ɗo ɓanginen en no jiyaɓe Jibril huuɗi wandi mi mari hadis kono en juutinta enen ɓe Jibril huuɗi on mo suumaye tawi o jooɗi ɗen o weltindi ha suumaye feƴƴi tawa Allah yaafaki mo haray tawi jooɗoyto ɗin ha suumaye feƴƴi hara Allah subahanahu wa taala o yaafaki en haray ɓen tori Allah subahanahu wa taala tawni o newna men waɗugol sadakaji e muɗum o newna men kadi waɗugol dewe wonoje sabu yaafede e yurmine ha daɓe yittegen naaten aljanna o naaten e yewmede makko nden amin Cheikh Mouhamadou Bachir haray o weltanama fota jama on kadi fof weltanama haray eɗen andintina jama on ko ɗo jonde meɗen ndewni hattude hannde haray ɗen andintina jama on ko wonno ko technique ɗo ko yumma meɗen Hadja Fatmata ñippi e min Abdoullahi ɓuuri yawondude Mouhamadou Aliou Bari e Alpha Oumar Diallo e ko wonno ko micro ko Cheikh Mouhamadou Bachir haray jama on fof no weltana hiɗen andintina jama on e lamde heddiɓe so tawi ko ɗum Allah lan ɗon hoddiri haray e juma aro haray ɓe wonde ceernoɓe meɗen kadi tedduɓe gaaɗen ɓe wallitoto inchallah fi ɓe lande ruttude ɗen ɓe wiya yo allahu lan ɗon tawno en juma aro on kadi ɓe tawaka ɓen fof allah ara ko yaafaɓe yo allah waɗa barke tummodire meɗen nden fof waɗa barke galleji ɗin ɓeydana karama ko